In his special address, the Prime Minister highlighted ongoing diplomatic efforts to ease tensions in the Middle East and expressed gratitude to Iranian President Masoud Pezeshkian for facilitating the passage of a Malaysian oil tanker through the Strait of Hormuz. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Anwar said he had also contacted Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi to discuss the ongoing regional tensions. He spoke for the third time with Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif to receive updates on diplomatic efforts aimed at resolving the conflict, which escalated following attacks by the US and Israel against Iran. Tetapi tidak mudah kerana Iran berpandangan mereka tertipu berulang kali dan suka menerima langkah-langkah ke arah perdamaian tanpa suatu yang boleh mengikat perjanjian dan jaminan keselamatan bagi negara mereka. Tempiasannya juga berlarutan ke Lebanon. Sudah lebih 1 juta yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Dan jangan lupa pokok pangkal masalah Palestin dan Gaza belum terurus, malah bencana itu menyebabkan mereka lebih sengsara. Anwar added that Malaysia will continue to play an active role in supporting regional peace efforts while safeguarding the nation's people, security and economic stability.